Muthola umkhuluma shekelisa siyavusela mfana libhubese. Sivusela nini mfana? Na ingqola siyisethi kwethu umfana Nkosi ungaphawula uthi ngebuhle baleni kwaya lo nyaka 2025. Lena ayizange seyibe khona lengaka. Nalehle kangaka nelitulu lelikhulu kangaka lebelikhona. Sibonga sive kuvela. Sibonga ingwenyama umdlonga. Kuleni kwaya lo nyaka sijabule kakhulu. Nembaphala. Ngiba sengibona indlela ovule ngayo lenyoni yakho iyalwa lenyoni nabakithi. Hawu yesilo. Yesilo. Yesilo mayisatholakala. Sibona libutho lenkosi liphume ngedinkhani linengi kakhulu. Engabe lokho kusitshela kuthini ngenhlitiyo yeMaswati lakhibe abantu abawo abaletha la enkosini. Lokhu kuchaza kona ukuthi inkosi yebantu, inkosi yeMaswati. Lokhu nje lokushoko ngobe nemntwana loqhamukile lotokha enaku lusekwane usuke kubatali ekhaya. Lokhu kuchaza kona ukuthi eMaswati asenkosini futhi angeke wehlukanisele ngwenyama. Yiko ke lele sikubona kona namuhla lokubonwa ngumhlaba wonkana uzonke lamanga lahlala endeka namhlanje livela liqiniso ngoba siphuma lapha nje siye lusangweni semaganweni nakhona kutabe kwesabela ebamphale kunjalo. Ungathi nje ngekuphawula mhlambe ngemidlongo lovuswa inkosi ngekuba lihlahlandlele ngweyama Mswati wesithathu la esigodini sasadakhe nelivekathi leAfrika nemhlaba wonke. Ingweyama siyibona ilanza abantu labakhubatekile ithi bafuna la kiyo. Sibona bema wheelchair bayelisekwaneni, sibona naba la kuthiwa bane albinism lekuthiwa la eAfrika bahle babulawa kwento ithi inkosi bami. Sibona ngisho nebantu labasejele ithi inkosi bami. Lisho sile nkosi ingibabe wethu sonke. Ungaphawula uthini ngaloko nekusi labanye bomengameli lamanye amave bangafunza ini kule nkosi esinayo? Kukhuthalwandle nje sibayethe wona ngaphakathi ukuthi enkosini sonke inkosi yebantu bonke inkosi ngeyethu abafunze ukuthi noma ngabe kunjani na utalelwe kuleli wengwenyama uthi ukuthi kuyabandlula ukuthi yabobani usho njalo nemgubho ukuthi inkosi yebantu bonke ebamba. Siyabonga mfana wami. Lapha singathenga lo mdlongo lomkhulu kangaka emasotsheni nabakithi nemhelwane wakhona ngiyakutshela nabo bhejana basebahle kuthiwani mfana wesilwane. Nkosi yami uhle kakhulu leli hiya lihle lidesignwe kahle nalo dungandaba uyalibona sikhuthalwandle sine kuphela ebamba. Siyabonga mfana wesilwane. Siyabonga akube kuhle babukisi akube. Babukisi Foundation, lwadi nebuve ingcebo.